Kedor barsenong lowo mau prem ne kesingi kala sam diki marbam ki ars pa prapulai teliki longyeng ki beduna kayok kakot na kajingwan ka klam COVID-19. Habakran sekilar patai kubor orang barsenong ba W perbat ulai itu baik ini ki marbam la yarab do MLA katain ba Mohendro Rapsang ban sam syaki diki longyeng ki badai hok banyo. Saya kadai kajing perwa jo MLA ini iba Mohendro Rapsang ila poninga wi kwa manai jing rap ya ki bre do iba mio di ila sitom kani ga obik kita di nakaliang ka jong ga nong hadin bila perwa ni ya identify ni lai je ya ki di bre hok ban mio mo di kat bala ke ci persiang ke jong ni lai la ban lai je ni ki bre hok ban mio iba ha kani ka face la ban no kani ka fas ka bangi le mataw snem mio ma aspa pa lai mo ki bangi ki bangi ini kayak jingerap kalau bangi ai kat kum ka ci tha jong ni kalau bang 7 kilo khao 8 kilo pan 8 kilo gai 6 liter ka yang 10 kilo ka sini 4 paket di Swasia.